សូមជូនរឿងពេលមានកុំភ្លេចក្រសូមជួយចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីអូយថ្ងៃនេះសម្រាប់ពីការងារមុខរបរតិចតួចណាឥឡូវនេះក៏ឆ្លៀតមកលេងខុនដូនេះចេញទុកឡើង2បន្ទប់ហើយនិយាយពីថាការមុនវិញរត់តែផ្ទះមួយនៅមិនបានផងតែដោយសារការយើងខិតខំប៉ុន្តែខាត់ពេលយូរឥឡូវនេះមកមើលបន្ទប់ខុនដូរបស់ខ្ញុំសិនឡាយឥឡូវនេះវ៉ាវអុយអីគេហ្នឹងអូយសាច់គោអូយតំណងណានេះតំណងឆ្ងាញ់មែនតែនហើយអានេះគឺជាកន្លែងគេដាក់អីវ៉ាន់ដាក់អីចឹងណាហើយនេះកន្លែងគោអូយស្អាតមែនតែនហើយខាងក្រោមនេះគឺជាអាហារស៊ូស៊ីរបស់ជប៉ុនអូយមើលទៅតំណងមែនតើនេះគឺជាការខំប្រឹងតស៊ូរបស់យើងឥឡូវនេះខ្ញុំមកឡើងទៅបន្ទប់ខាងលើរបស់ខ្ញុំសិនហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវអញ្ចឹងខាងមកយូរឡើងអង្គុយសិនអូយស្រួលណោះអង្គុយទៅឡើងតុនហ្មងអូយគិតទៅការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំពិតជាមិនខុសបំណងមែនបងប្អូនណែមើលណែអូយនេះគឺជាខុនដូរបស់ខ្ញុំតែមុនខ្ញុំជាអ្នកក្រម្នាក់ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពេលធំឡើងទៅក៏មានការងារធ្វើល្អអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាតុអង្គុយសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវស្អាតមែនតើហ្មងអូយឡើងស្អាតអូយឥឡូវនេះរត់ទៅខាងក្រៅសិនរត់ទៅអីញ៉ាំអីចឹងណាហើយចាំមើលនៅខាងក្រៅវិញស្អាតណាយំឡើងស្អាតហ្មងខុនដូកម្ពស់ដូចជា50ជាន់នោះអូយឡើងជូតហ្មងស្អាតអូយឥឡូវនេះរទៅខាងក្រៅទៅញ៉ាំសិនហើយនៅខាងនោះមាត់សមុទ្រចាំមើលខ្ញុំទៅមើលឥឡូវមកដល់មាត់សមុទ្រនេះអូយនិយាយហុំទៅចាំនិយាយថាrelax ហ្មងចាឈិលណាគេថាផ្ទះនៅជិតសមុទ្រចេះមកងាកឡើងអីអូយដើរមកមើលទឹកសមុទ្រមើលអីចឹងមកអូយនិយាយហុំទៅជីវិតនេះក្តីសុខហ្មងអូយតែតម្រាំតែខ្លាចជាអ្នកមាននេះអូយខ្ញុំខំប្រឹងណាស់បងប្អូនអើយតម្រាំតែមានតាំងពីបាត់ដៃទៅទេតែនៅតែម្យ៉ាងឯងអត់ទាន់មានសង្សារអូយឡើយតែនិយាយភ្លេចទៅរកអីញ៉ាំសិនអូយឥឡូវនេះអីញ៉ាកដងឆែបអូយខានមកទីក្រុងយូចង់ភ្លេចផ្លូវឥឡូវនេះមកដល់កន្លែងគេនេះហាងអីគេអាហារបែបជប៉ុនអញ្ចឹងស៊ូស៊ីស៊ូពូនេះសួស្ដីពូមានលក់អីញ៉ាំនៅបាត់ក្មួយមានហើយមានអាហារឆ្ងាញ់ណាអូយឈ្ងុយណាស់ពូនេះអាហ្នឹងអីគេពូអូអាហ្នឹងគឺជាអាហ្នឹងគឺជាសាច់ជ្រូកឈៀនជាមួយនឹងនំគ្រុកហ្នឹងក្មួយណាមួយតែ2000ទេឆ្ងាញ់ណាស់ក្មួយអើយចាពូហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំមួយមកបាទអញ្ចឹងចាំមកផ្លែសិនណាអរគុណពូជម្រាបលាបាទអរគុណដូចគ្នាឥឡូវញ៉ាំអីឆ្អែតហើយរត់ដើរលេងបន្តិចសិនពុតខានមកទីក្រុងយូស្អាតមែនតើឥឡូវរត់ទៅដើរលេងបន្តិចសិនអូយចាំមើលខ្ញុំទៅផ្ទះតែខ្ញុំធ្លាប់នៅសិនអូយអត់មានឡានទៀតនេះឈរចាំឡានបន្តិចសិនឈរចាំឡានមួយថ្ងៃអត់មានឡានឥឡូវមានតែកូនកង់ជិះកូនកង់រកជិះទៅផ្ទះខ្ញុំសិនខ្ញុំនៅ single មិនទៅណែណាអូយកន្លែងគេទាត់បាល់ហ្នឹងនេះវាអត់ទាន់មានអ្នកមកលេងទេស្មានហ្នឹងហើយដល់តំណែងអូយស្ងាត់អត់ហ៊ាននៅខ្លាចខ្មោចឡងអើយឥឡូវនេះខ្ញុំទៅផ្ទះតែខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅសិនទោះបីមានប្រព័ន្ធណាក៏ដោយក៏យើងកុំភ្លេចកំណើតរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងទៅផ្
tia cha rồi bao giờ lời chỉ còn đời thôi đi à ui xe tới lại cái ô cái lại ní cái lại bật tốc chua đó nè ý cho mình được thằng nào hết nâng hai bên này ba mặt đau tia cha rồi bọc như mình hơi ní hai cái chip tia cha rồi bọc như ui tốc chao vô nè lại ní đâu sao tập ca ha con chma rồi bọc như ui bay ơi con chma dương bay ai du hơi dương bị chuyện đặc anh khăng na ni hai cái chi con chma là bọc nhôm lớn ăn chụp ai ơi ôi khỏi te ni chỉ khỏi te là bọc nhôm ca bị một wow ca sát mến tên khan mau một địa so nó ca làng sát ui mơ ui lan tờ bơ khẳng lời xuân ui mình bà con tiết hả sushi wow oh my god nó ngắn ôi lôi mẹ tia con bọc nhôm bắt toàn man hiệp trong hóa lử làng xa thôi hai chị miền nè tiếp trong ơi wow chút mình tên xa thật một tiệc nhôm bằng phơn lần này có chuyện một ba lên cho mỗi con chma trong này đã máy kia du này mà mơ kia rồi tuần này ấy chẳng á bông phong nó lấy một nuôi chó nó uy mà tôi sợ máy à tụi nó mình thấy là lấy rồi mấy kia đã xin ôi sợ máy khăng đó wow sút đây bông pro bà sút đây thì mò còn lại như mình ca vậy đấy cha trong mà lên tiệc trong nữa hay tới cực trong shit mà mơ tiệc cha là bọc trong nữa bạn bạn hơi hay chẳng trong cầm lên còn lại giặc trong thua rồi nơi chứ cầm món này chứ cái lớn nó còn nhóm shit mà rút lên hết brand chỉ mũi smart bọc trong này bạn bạn lấy đi bài một tên rất xinh nhẹ lên lại rút lên cha thôi có ta mà non cái lại cái này tôi chưa cái lại vì là cái hotel chel ôi cái lại sẽ mày ui con chima lên mà con chima lấy ca nhâm nơi toàn miền nó thôi nơi mưa trong tăng bằng tôi hay có đa roa khơi tê có mặt là hốt lỡ ban sau kết nó chăm nơi tia cha năng lỡ ban chụp đi hơi ôi lỡ ní nó còn mà nhâm chi làm tặng lên sân ôi nhưng có tận đây mấy mà bạn làm tận lấy nè làm ôi tiền thấy nữa ui bàn tập rồi tận này bên tên